Pamirsa harga pebuat pokok nyanggra kuningan kuningin nincap. Sekadi bawang sani munggah kantos 13 tali rupiah a kilo, sani sedurungnya nih selai tali rupiah a kilo. Penincapan inucap sampun memargi dawak sadurung galungan. Anutin seselah tim liputan Bali TV ring Pasar Badung pabuat bahan pokok kantun stabil sekadi sani kawadarang oleh silih tunggil pedagang Ibu Komang dan mausang pabuat pokok sekadi bawang nincap dados 13 tali rupiah a kilo sani sadurungnya ne wantas lai tali rupiah a kilo. Raris ring pengarga bawang bombay taler 13 tali rupiah a kilo. Kesuna nincap dados sasur tali rupiah a kilo. Pedas ageng arganya ni kantun degdeg sawetara 17 tali rupiah a kilo, miwah pedas rawit nenten wenten panincapan kantun ring 16 tali rupiah a kilo. Lianan punika pedagang taluh nyoman rini wadarang harga taluh ayam kauningin nincap inggih punika dados 50 kutus tali akrat, taluh ayam kampung nincap dados ulung dasa 4 tali rupiah akrat, taluh bebek sia dasa 5 tali rupiah akrat. Manut nyoman rini pengrauh rahinan kalungan mewah kuningan nenten dahat mawasana ring pengarga taluh ayam ring Bali sejabaning taluh bebek sani kaanggen serana upakara. Selanturnya nih panincapan harga taluh ayam kepanggih sangkaning umat Islam sane pacang ngerancing bulan puasa. Asa punika taler pedagang daging bawi Buketut nonik mausang harga daging bawi kantun ulung dasa tali rupiah kilogram. Raris silih tunggil pedagang daging ayam Ibu Dewi Agung ngewawahin harga daging ayam wenten panincapan 3 tali rupiah, daging ayam pilet rauh mangkin harganya nih 3 tali rupiah a kilo, pilet paha harganya nih 50 kali tali rupiah a kilogram. Saputra Bali TV.